Mame ma akwaba emfa umbra Ghana nsem TVGH so wofre me adwoa searching ebusuafo enam no ye waha ena Christiana woni mame e otwasene ebe ka kire ye mbe report de ma ye tie fo mo ewo Ghana nsem ha se we twasene aka bo ni bi Mini ka wo ba nam de ko bebia. Wo ba nam de ko bebia. Na me ya ne dey mi tumi nante. Ofu trotro so a ye bedi watem. Ofu be huro wo trotro. Oh. Aha. Dabi. Wa park ya wo se wo ye yi. Aso se won trase no won se on to ho de e easy e ma no so won tumi nya hwe ma mo de me de o mo de me de suma obi se e ma no a mini ma no ani ti me pese me to bibi ana me market na na bibi a me de suma me friend obi no a me fa to mo share no 37 no mo de just like that yes o de mo friend me o friend se me mra na e ka wo ho mi metua balance and I'm saying minya balance it's doctor for amuje na sa ska no to ya na de chem ya to ni o receipt na sa receipt na obi to ase anya no na o te o te say matchlock ma mi bi o ma che no first previous ono na this can be an you oh ono di esika dwane ye eni se sinitwa ne sika ni munja ye na munko school class Ghana how ko school class still nya adwuma ye enti an munja na mo business bi nye why you significant na mo penso Christiana wo no start say utwase na me won by this time unika ni na ne sanya ne party wa campaign ama ne party no abanti ne party ntoka ama no na yan no timamufu ne yete ha no mpese bi bisa say Ghana politics no ye individuals bi dia na say on my Ghana no yakopon oboy no de yemesisi mu no de Ghana nyina ma ye nyina say emu resources ni na yemfa because we don't think madness say individuals bi no mo Ghana ha individuals bi omo tumi na sika e wo Ghana ha no mo tam Ghana abo wombo ne yemutime nyentimemfo ne yembuwa bi kura ne yegum be ka bibia ye ho yemobo because on my mumu ne yetimi no uniska wasem yemobo uniska judiciary no in favor uniska police full favor uniska ukota asase kwa no woje afi wunsem chese iti munti mana bibia e pepe de ye kasa kwa ne ye kasa ekwachi ena Ghana for say Christiana wonu se he ne ha asema wo kende o to tantrum de ama his associate John Dramani Mahama so on toka ama nene Ghana for abodua Ghana for abo Christiana wonu dia say ka no say John Dramani Mahama tin information no kra no talk in krato na watoro say John Dramani Mahama no talk ama no kra ka no tin ma de besi yenti nzema mo de etudwa kwasi ampafo ne bae no adwuma busu o man nu adwuma abuso a obi enya bie 133 na ya adwuma ana ese duru market sie no anse mun nem magu ase sika ni brenti ye won enne enkwada o mu wewe SHC bebre kriti nwuma dem o ho ya ban hye uba rochire ko bae na obeya we movie ayi no se nya Ghana na afu a kakwase bi ti se ka we na be movie enye Ghana na afu a ke obi ti se wo pa thank you last time ke de na wo benya ye wo be jo se me movie e de na wo tu a movie a o act no enye nkwasa sanka na Ghana na afu na ye ni papa bi ya ti no kwase bia wo so ye movie actress kwase ba bia wo me ye movie Jimmy bia wo me ye movie na ka wo ye wan ya wo betra ho na wo be condemn education say free SHS ni enkwase ade because ebe ya say your mama ba enkwase ade ntin kaka say John we enkwase mo asem titwam na fa sika won goto gyenyi enkwada da achi hiaw wo na wo gi nawu no yemfa nto ka ma wo yemfa nto dwani ma wuni na yense o man property enne wasa won te say wo di uba wo de wo se ene nante wani so brade de otim no mpe o ka na otim no osa na kotu be say I ka na nyame dia uba kwa na so what wo mo di uba na to o me nipa wo mo mfo toro no wo babra se o
ufuru okura so nwura mu hon mo ba no o ba na o de carry by enti yen fo trotro ne uba no ye mmoa siampani ba chimifo atete kwa mo tete kwa abedare ono onim no nkomu atwintwam se bodada obebre pa wo sama mwe siampani ba afa abedare mu su se John Mahama e de ese mi so ya be keboto ka na ma enye obi problem na ka na so na otoma wo so na require ba kun so John Dramani Mahama to etie de woken no to ka ma wa en enfa nko hwo ne nkun koso wunwi adwempa se obi a wote won na wonwi nkwada da achi no odwe ono no obi obeto ka na ma obi a ka ne nkokun enko fa nko hwo ka ne fa nko hwo na ema wa nyimre a ho so se ekum kware me peni pekumuti emu bu na tena fom na nya punishment ni pekum de na enye ho nti emu bu na tena hwirim na bre na wankasa babon ti beka se de me ka ye no me ka fa nkwala education we no na ye bone ka nti ka na ka no mu kwa ndu nto ne ye to ka ma pa to be metogum ai so sa de ho ko nante we de ho ko jije na yo de mo anko je papa fa sa ngrofo de ho je esan se uhu enya akono me nkrofo nti wahu de bia no atwi makeups aye sekatu hu se bola so wan se obi empew enti wo na ma wo bra na wa fo so de ka kesa kesi bi koba kurasini opeka obenya tima trog na obaje trog siafo mutu won na ye dwen adwen papa fo ma no ho a mo selfish interest nti mo nkwa mo dia mo pa ne se de bia no na mo de mo keken kwasasam it is a way ya me anya adum na free hs ni gu ya na ka ne sigu soro ubenya education o man de abrochi na o mo de compare no how many years no mo de ye almost started and na me ma me bia me ne eduma o ka se bi me ye me de na me ni kasa na me se Africa de ya kachi wo se ye nkachi me bro ni am ne wa na me se ya kachi no wa steady yen ya wa hu se no ma Africa peke na wom o 80 years o se wom de ye go through no 70 years back no na omu na the same thing and am ka say election ye Mexican and o say yes omu na no mu sika say de ekosu bia o Ghana no and Africa no sa na tie wa ha but America ni mo no o ka kire say ye nyini ye afi na ye fife ye hwe ye nkwada sa na ono hu ye ono declare say Africa be ye nkwada afi na ye hya brabase intebeto berebeje baba bro omo so asem o ka kire me no it is a akwada wi school as etem no ono eka no na ne papa ko school ya omuko SS ko mutimi ko bi no mu nam se de nam se ya it is ubakro mu a wo mu a na edikanfo no mu 70 ni na omu nan ko school and na omu nan mako school adentia because education na ba free wa it is an emre nso bako nti omu wi school no mu nya dwuma nya emre bedu enkwada no a se de edi TV bai adwuma na enkwada na ye no esensa no dwuma ko sua dwuma wo school na wo ye adwuma enti wo ba create adwuma de ma ho enti school no ye nkosa chenchira se wo wi school a na ban mo adwuma ba se wo ye nyansafo a wo be wi no na wo adwuma na wo wetima create adwuma me manko SHSO me ko just JSS unim sa time no a me no kra me time no a na ye Lawrence time ma sa time no emu onum o ka se obe mayen ya ye ko school no ye technical na ade enti omo de carpenter Wednesday bia no na ye ko workshop na ye ko ye events practicals ye na so ba ko ye the whole in na ye so ye two ana plane ye di plane ade ana yi eno me ko nu ten enso me through practicals me do JSS 3 no na me ye school nkunya me ye nkunya eti bet make sure say me pick sa no man wo school eti me see adwuma 10 months obi oni me bi anim de make 10 months me see be pon 10 months me master bisa me say me papa ka chen say me on popon me ho me master ka chen say adwuma no kwa ono kwa enwa okwa me fa so me adwuma no onim ba bia me see adwuma no free ene adwuma me wo fa adwuma ho 10 months ana me ka chen papa so on popon me ho adwuma
enti education ya de a se wo go school na wadwen wasade